Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Khubor bagi pihak subhai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Yang pashwa syakimat Khubor naga Jylla. Keterangan Civil Defence and Home Guard Organisation Meghalaya hakasantri Nohprah artar posan klara ke ya ke 63rd Racing Day ni ke junya lenti kablah ndrupulai snam haparit ground modiang diang Shillong. Degi sepak mun kedong rap jong kathai mau kerwat kiliyo jingtip sepangki skim ni ketenan terekam berpher-pher ke sarkar Jylla ki bikin thop ya ke horticulture, agriculture, fisheries, veterinary, bat ke basin ki bela ajing pensyai haga jingalang bela penlong da ke mau kerwat People's Development Association hakasantrik Nohprah aracar posan ha office terekam jo block development officer ke mau kerwat siat hati block. Menteri Ketenaga Sarkar berpet jaga tenat ke Khubor dan ke metodologi ubah sanbo Shulai lalu menjingalang ke ofisa jangan ketenat berkedeban trishat-shat omchusyong tiathai. Kalam T Foundation ke belabu hakmat ke thong pan sumari ke brio ke bela im kirni haudrop klapli daka rehabilitation center hakashnong lat kor Mauri madan he East Khasi Hills district. Ia kini rehabilitation center lakhap ribbon do advisor jang ketena social welfare ba polling do ulang kumukang san bat kiwe. Kahnyos Rep Youth Council kelakam bagajing sapriang jong udrok hapo kanang wa Shillong kedai na lum survey keberan Chilendet kethem yo molong. Hakajing kram bikilat Pyrthei Khubor ka santri Nohprah arajar posan President KYC ba Roy Kupar Sindam ulabu jing keliru ega sarkar Jylla. Bagi Defence Estate Office ki basngap minthi ika jing dawa ban kendang ika yeng blashna bian lagi poiwer halum survey. Kakumukai pot jong ke National Quality Monitors kwa Jurep ika jing Pyrthei ki surok hanong kendang. Ling baga scheme Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana lini ka bikot lingkot ke PMGSY. Kalab haki laisnam blalet bat minta usnam arajar posan arajar arpunriu. Kiran hado sanspash podli ki surang ki bakam bagladap ya ka jingtrei hindelala bakim shim pentrei bha ya ka kam. Menteri ka sarkar Jylla ba wailat mi ki Shilla hakasantri Nohprah arajar posan ulasa mi ki sernot shakindu pu arngot ki samla bari kilong kemi ki bala pendap ya ka jingsha hikai pentebit ko pras ngi lenter halo ka kam shat jingbam disha bala penyat de ka din Dial Upadhyaya Community and Skill Development Center Wayajar nadukar punyo trigunai wing arhajar arpusan. Ka Cashery Special Judge Pokso Southwest Khasi Hills hakar pundo trigunai wing arhajar arpusan. Kalau hukum menset patok ya Sushanto Hajong ubasa hakashnong potkro kabahap hapo ka Southwest Khasi Hills District. Kalau ka jingdon keti banle bejat ya kawe ka samla load kabla khasans nam garta kabasa hakwe gishnong kabadang hapo ka Southwest Khasi Hills District. UMLA jong ka mahati constituency ba Charles Marngar lapen pau ka jing angnut ban pin kelai kawa omyam kum kuwe ni ka jaga jong kai Pyrthei ka ba pau bat ka ban kring ikidong jong kai Pyrthei ni Kylleng kari bat na bar kariru komjo. Ka Brup Hanglang Tourism Promoting Society ringkat ka jing trelang bat ka 7 Hearts Production kelas dang kata masa amul fanken kepa arsni hakashnong tengam kashnong kebahap hamahati constituency di Pyrthei district keban pinpaunam ika than terso bat tengam keban longkum kuwe ni kijaka kiba kring gidong jungok kai Pyrthei naga jingwan dam tikilak tli kisim amul fanken tangsus dang ka ayam telang. Kumbasau pongut ki samlawat kam ki betemu berwan tho ya ki exam DSC nak benta kam enumerator kladuk ban tho examen menta kasngi namar bagi bot penyat habi ki Bajoria school kim sha shu ki bandrung shapo dak ba ai dau bagi lapoi slam palat hindi ki samlawat kam kliat hu bagi poi habi ki Bajoria hagapor pra sau minute hindi am sha shu ki bandrung shapo balong bagi slam namar ki examen kan sedang kendai peji. Khubor penyat ke District Association jong ke Meghalaya Bharat Scout and Guide West Genty Hills District. Kumajulang manlau usnam hakasantri Nohprah glapin long the 9 Winter Annual Camp and Youth Leadership Training ha David and Louis Rees Memorial Secondary School Tongkiat Yoksi. UMLA ke North Shillong constituency ba Adelbert Nongrum la plat pat pa iki scheme ki ba arsnam
Kibakot hadu san klur tingkah katan kebenta usnem arhajar polai arhajar arpusau barusnem arhajar posau arhajar arpusan. Uba Adelbert ula pelat ba yegi skim haka jingalang kablalong ha wa indoor community hall. Ula sami ke work order syikirang bat shnong ki senglong kemi ki sports club bat chikin huon repair jong constituency. Haka digajuk ke sengi ula pelat baru ya ke website ke belai Kerteng adelbertnongrum.info. Kehnyotrap border dispute redressal forum rata kerengting ke sorkar Jylla halo ke jing snap menti ke jing jong ki ba ki basa haka than block 1 bat block 2 na ke jing ka japut bat ke Jylla Assam bat ke jing bam ai jing itho ikishnong ki bahap hapo ke elaka labang dong pelut bat hadin bala ai jing itho daga Genti Hills Autonomous District Council menta pa inya pha shi khubor na kari kinoi lam jong kisan Pyrthei per kilai buram kerpang yo Dr. B.R. Ambedkar haka maha parin nirvar diwas kebalong haka sni sajan da ka papinkan mau wi jing no senyang jong u syakari jing tre jong u na ka benta ka hok haki emlang sa lang bat ke jing ringkat bat ke benta kong san jong u haka papin wandur ya kriti sensyar kari India unoilam Kylleng persha Lok Sabha Rahul Gandhi haka sni sajan ula ai buram yo Dr. Bhimrao Ambedkar da ka boong bagajing shimkhia jong Dr. Ambedkar naga benta ka jinga ringkat ka hok bat ke buram bril kedangai biteng ban ai minsim bat ban pins camp di ke jing ko jing mo jong u ban yada yagari sensyar kri India umindirang ba ka Maharashtra Udivendra Fadnavis haka sense jan ulaya ro yake jingo ijinga jong u architect kari sensyar u Dr. B.R. Ambedkar haba ajingkran haka jingle buram u Dr. B.R. Ambedkar hachat ya bhumi. Ka Ministry of Civil Aviation haka sinset jan kalaong bagla pindan kam yaga bot pinya jongka ban pintikna yaga dor syong lingsun hadin ka jing shakta jong kinong lek nangwan naga jing pinsange pinhe lingsun jong ke indigo. Ka jingle jong shashi tharur haka jing khawai bamit haka jing wanjungo jong President ka Russia u Vladimir Putin sha India kla pinmi biang yaga jing ken at hapdeng MP ka Thiruvananthapuram bat ki he noilam jong seng Congress bat kini kalap lilat shu ya ka sarkar NDA blailam dek BJP ban pin kha ya ka jinga pher hapo ka seng Congress UMLA blasha suspend jong ki Trinamool Congress na Bharat constituency u Humayun Kabir unsa pinlong ki atli ki jinga lang ha ka sinse jan ban rakhe ya ka jing pinpra ya ka jing te bla pinpra ha Ayodhya ha kan dotre Nohprah kan dai spa knepua Ka Menteri Jaga Sorkar Pedeng ke bakmi ikatanat platingka kenen mala Sitharaman hakasin sejan kalau ong bahadin gejing penkela ika khajna kamai kaji bat ke GST kajing temu ke babut Jaga Sorkar kalau berpensuk ya ke komisiu khajna ka Jammu and Kashmir Crime Branch hakasin sejan kala pentep bakal mudui persya iki arngun kinong syak keno hagaying bishar halo ka mukut duma thok syaran mar shabari ke crime branch la kentu yaki pat ba banai jingtip yaki jakari jong kinong syak keno daga bakular ban burik no yaki kerteng jong kinong ai jingtip menta pang la poi shiki khubor na Kylleng kri ke Pyrthei ki ksyang no yakren jong ke US bat ke Ukraine kla pinlong yaki jing yakren hakasngi ka baar hamiami ka Jylla Florida jong ka United States daga bapeteng yaki jing yakren halo ka jing tmu berwanra yaki jing sok baterwar ke US na ke benta ke jing Ukraine long ki he jong ka United States bat ke Ukraine hakasni thodin u president jong ke US u Donald Trump hakasni thodin ulayo pediang ya ka FIFA Peace Prize haka jing play ya ke World Cup draw Washington haka ba ka FIFA kala ai buram ya u nomor ke jing la berwanra ya ke jing soy ya ke sekolah ya sok bat ban penne ya ke shong sok shong san haka leng ke Pyrthei Presiden Russia Vladimir Putin hakasni thoding ula pinkot di kajine jungo ka baarski ya kari India hagba menteri katanat kambari USJ Shankar ladan lang haga ka lingsun banai khuble ya u ka embassy jong Russia New Delhi kla pintikna ya kane haga jung tho hakaran san x ki pulet ka Afghanistan klalap shibun ki tiarele bat ki kuli haga than chute lami haga Jylla bhag jong kari Afghanistan long kerwo na katanat pulit hakasni thodi ka office jong president ke Iraq ka kentat upar bakam don jingtip AA shaphang ga jingjet nang kitkam
jong ka kin hon Hezbollah jong ka Lebanon bat ka kin hon Houthi hakru Yemen ka sarkar Yemen klapente bagla IT yaki arpun dodli ki met yap jong ka kin hon lena Houthi hadin ka jingakran bat ka United Nation yaki ni ki met yap la IT hapok ka jingkmi jong ka International Committee of Red Cross Kiying Bishar Supreme Court jong ka United States klaminjir ban rai ya ka jinglong an ka executive order jong President Donald Trump kebetulan pen kut no ya ka jinglong nong shong nadu balakha kebra ken kom ka an la pen bed la palat his pasna ka sarkar Norway kala IT ya ka jing terwa be tingka ka babnya asya ka ying dor ba thau an da kebetemu ban pen klan sho ikilat ya dari ting ba ka jing yo ke tiar ya le ba ki submarine Kami ke jengat tiar kuli mar Kylleng hapdeng sipai ke Pakistan bat ke Afghanistan. Hakapot hak ba kini ke aliang mamla la tepop iwe pan ba la penmi ya kini ke jengat kenat. Lai thu ke lat Pyrthei Khubor jangat han hak se sejai. Tiga-tiga lagi Khubor hakimat kimat tagajan mit kuble.